Goeiedag, Aboetie. Sê hallo vir die kinders. Dumelang, bana. Vandag leer ons werkwoorde. Is julle reg, kinders? Ja! Nou, hoe sê ons om te loop? Gosipela. Baie mooi. Dis go sepela. Que a sepela. En hoe sê ons om te hardloop in Sepedi? Gokitima. Dis reg. Dis gokitima. Que a kitima. Nou, hoe sê ons om te slaap in Sepedi? Baie mooi. Dis go robala. Que a robala. Gorobala. En om te sit in Sepedi? Gudula. Dis reg. Godula. Que a dula. Okay, stop gou-gou. Kom ek verduidelik. Om te sit is godula. En as jy wil sê ek sit, dan sit jy net die ke a voor in die werkwoord. Que a dula. So, om te loop is go sepela. Gosipela. Om te hardloop is gokitima. Gokitima. Om te sit is godula. Godula. En om te slaap is go robala. Gorobala. Nou kan jy hierdie woorde gebruik om sinne te bou. Totsiens, Aboetie. O, hy slaap. Totsiens, kinders. Sien julle volgende keer.